Bakinu pjesmu. Ma, Bakina pjesma top. Nije sad nešto da je sad ono... Znate šta je, teško je sad Baki, zašto ga svi sad, nije svi, ali velika većina kao nešto, kao smor pjesma. Teško je Baki sad i da napravi pjesmu koja se dosta razlikuje od drugih, a da je opet dobra. Razumiješ? Ne može on sad, mislim, čovjek je napisao tekst vrhunski, muzika isto, ja ne znam, kao krade muziku. Ljudi, fakat nije ukrao ni od kog muziku. Ja sam, a eto, muzičar. I sve jedna stvar koju su oni rekli da je on ukrao muziku, ja ne branim Baku Prasta i boli me kurac, ali je fora za sve jednu stvar koju je on ukrao muziku, što su on naveli, ja ukucam tu stvar ni ne liči. Možda ima neki isti stil ili isti ritam, ali čovječe, melodije i to nije isto. Ja ne znam zašto ljudi toliko sad hejtaju tog čovjeka, sam zato je, pa, naučili ste na to da fleksa konstantno, sa atom, sa autom, sa ovim, sa onim, ja ne znam, mislim, ne kontam. Zašto sad vam to smeta? Što vam to nije prije smetalo? Čovjek je konstantno u nekom fleksu u zebanci. Ja ne znam, vi ste, većina vas je baš kreteni. Ili tipa čija je bolja pjesma? Ne može se moja pjesma i njegova pored nikad. Kod mene je pjesma u smislu neke i zebancije, i parodije, i repa, i ovog, i onog, sve, ne može se pored. Kako se može pored? Ja nisam htio, mogao sam i auta, i svega, mogao sam 10 outfita, Gucci, Armani, sve živo pounajmljivati, jer ne bi nikad kupovao, ali. I auta, i kurce, i palce, i svašta nešto, ne kontam, nije mi jasno zašto to ljudi, Tvoja vozi, njegova tjera na sobu. Ja ne znam zašto, evo, Baka Prase. Ne znam zašto. Pjesma je vrh. Pokido, 100% pokido. Jer sam navikao na takav njegov stil i nemaš ti tu, šta tu imaš previše. Ljudi previše seru. Belingradom sada ide macanom, ej. Rešim lako kada priđe macanom, ej. Znaš da ribe se lože kad prođe, hoće da se voze, se može kada me vide s macanom, ej. Ima smisla, tekst je okej, tekst je dobar, ne kontam, nije mi jasno. I ovi ga sad prozivaju kao Belingradom ide macan, ribe se lože, Stefan čuva ga susjeda. Mislim, kakve veze ima to, ne kontam. Okej, većina, pa na sve youtubere, šta seru? Na sve youtubere skoro gledaju samo djeca, isključivo djeca. Što ne kontam? Zašto hejtaju momka? Ja sam ljubomoran na njegov uspjeh, ali pozitivno. Zato što bi ja volio da napravim ogroman uspjeh. Ne kontam. Samo će ljubomorni reći, kao ja da se uvlači Baku, ovo me kurac za Baku Prasta. Razumiješ? Ali samo će ljubomorni pričat nešto o njemu loše. Stvarno, samo ljubomorni ljudi pričaju, koji su iskompleksirani. Belingradom sada ide macanom, ej. Rešim lako kada priđe macanom, ej. Znaš da ribe se lože kad prođe, hoće da se voze, se može kada me vide s macanom. Malo preko 20 dina, još ne vozim Portofina. Svaku macu macanski do BGA do Porto Rika. Sad u gasu macanki da pored mene riba. Super pjesma, ja ne kontam. Samo ne može on znaš šta je fora kod njega? On sve nahajpa fino, lijepo i to je to. Problem je što im se ne sviđa pjesma, možda nemam pojma. To je eto moj komentar, nemam ja šta reagovat, pjesma je ekstra. Fino ti mišlje imaš o Amiru. Ljudi, druga je stvar šta Amir misli za njega. To je druga stvar, totalno. Amir nije iskompleksirani debil koji je ljubomoran na njegovog Porschea. Realno. Nego oni imaju istoriju svoju bakinih retardizama i prozivki na Amira. Razumiješ? Gdje sam čak i ja bio u sferi. Razumijete? Znači, to nema veze. Normalno da će, kad te neko pokušava ruinat, hoće da ti uništi kanal, hoće, i stalno te nešto uzima u usta, normalno da ćeš ti misliti da je za tog lika da je retard. Razumiješ? I jesu to kretenski retardiran od Baki.
Ali ovako kad pričamo o pjesmama i o muzici i o... Mislim, koliko je muzika, koliko je ovo sad što sam ja izbacio muzika, koliko je generalno youtuberske pjesme, koliko je muzika, to je upitno. Ali, razumijete o čem kažem. Nisam trebao ovo ni komentar, boli me kurac. Ne znam zašto sam se ufatio za to. Čekaj, startaj nam ovako, pa nek uđe jedan random, ili? Ne mogu. Ništa. Nema niko, boga mi, ali gledu sad niko od mojih nema. Pa jest toksično to što je radio, ali on je imao samo jedan cilj. Da se zajebava, da prikupi dosta raje na kanal i to je to, razumijete? A neću sad pričati.